الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى من أمة رحمتك كمغا هدايتك كمغا فونو وفي من أمتك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميغي سادستيك ورغينا أهرو كورين عربي جزيرة يكاليغ فان فونو وما غوليغين يكاليغ فان إمام بصحابي بيكالونا مكاغ مشركونغ فراتون غريشونغ فراتون نوحانو غينغونا بودتي اندغوتك أنياتك دكتورة كوريمتي ويغنديا egotung algon men kiwa afwan ema nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalun iman wa magulegin shahadatu ge dekale makiyo magulegin bekalun nan etakin imtihan take etakin undago take korimate wegen dia egotung ege teren bay bekalun ge hashkortaga wajasawa makka ge magutam matiga demme wonu ege teren bay bekalun ge hashkortaga don kurefwa dagandu jessawonu ege teren bay bekalun duwalu ge hunu gada wagutuga hunu hilatammati beewa mafoga e beekalunge meefuluge macca bodati hila aruba azabu devevunu nam vis e beekalun wegen diye ma nabiya sallallahu alaihi wasallam emme furihame kiyaman terwi beekalunna qur'anu ga rasula sallallahu alaihi wasallam ge amur fulutaka kiyamawuma man allah subhanahu wa ta'ala amur kurawa fa ayata emme rangala fahum be beekalunna egoton allah subhanahu wa ta'ala qur'anu ga wahi kurawani wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu وما نهاكم عنه فانتهوا رسولا كما كاغن وداغن بكم كم غتي بامي هم هفاشه دي نبي صلى الله عليه وسلم انا كور بكم كم نهي كور بكم كم تيبامي هم كورم حتا داش كما كون دورو هلي غناش ايتون صحابي بكلون هميكن مي ايان ادو سيفينو ادي هميكن مي ايا دسكور في وسنو يا اكوغا بكلون وگن دي ام فري هم مي اياتن عمل كور في بكلون يقولون سيارة الصفحات بلالمو سيارة أدوهالمو مفادا إتن نمونا الصحابة بيكالونغ حياة بولون فينيجندي إما النبي صلى الله عليه وسلم يفريهم كياما تركن أدا كوري ريبت نمونا تفينيجندي يقولون يقترن بايك كان هندوما كلمكي ألغون منغ من ندافع نفسوتا ألغون منغ من غافل لفوا نفسوتا هيلا إيمان كان إترو وتعذاب جندان كان egotung nabiya sallallahu alaihi wasallam ge siyaratun algon manna fennangen en hadisa ki mifada evva hakiyaki khaybar hangurame ge duwahuga muslimunna dimawi hadisa khaybar hangurame ki yahudina kurawunu islami tarikh ge hingadiya muhim warugo da hangurame egotung mi hangurame ga yahudinge killata hisor kogin muslimun duwasta ka itanuga maduko gentibi sahabinge mi hisor kuruma ekkon duwas digude megen diuma ekkon sahabi bekalunna warabbodu banuha hunu kam akam ga riwayat tawga asfawe ade banuha hunu kam ga terega sahabi bekalun tahammal kuramunde veena ha hunu kam filumattaka edduwayga sahabi bekalun bekalun ge terita ga terega himaruge maskakkamundiya himaruge mahake zamanu edduwasara de hasakun khaybar hangurame hame ves muslimunna keun haram etchenun halal etchen hudda etche ehme sahabi bekalun sawaruma bekalun mudafuluma beenun kura bayin himaru takatila ege masta teleta ga kakkamundiya komme kas rawi vidalwani mi teleta kekemundiya hinduga adi ege mir wasdu hinduga bekalunna hame khabarin ay himaru ge mas haram kore vijjekam ge khabaru ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge faratu خبر ملي وداغن نواني همار مس حرام كوري وجه ايا اكوغا صحابي بيكلون گه بانوها هونو كما اككم بس ادي امس كاهي وفتيب ما اككم بس وغتون تلتا باندون جسوالبي ما نبي صلى الله عليه وسلم گه نهي تباوم گه گتون اكمون درهلو متكا مي بيكلون گه حياتون علومن فنمو فن mi bekalunge hayatun algon menna fenigen da namuna suwalaki algon menge hayatu algon menna kiha waraka algon menge hayatu ga ema nabiya sallallahu alaihi wasallam ge irshad kiha waraka ege benun hifeto
algon men fenigin e bade algon men na bay fare bon deve haram kame ke meki nuta haram ecche ke meki ehen nam ves algon men na kama ka farwa de nobe hette algon men ge derilum ga kita faharto haram ecche keuma haram ecche buimuga algon me farwa ko ko fawani algon mten kita mi hunto men Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahi kore vikankama evs kahala jahilum men te aragannani mi algon me do mi hadatu ga visnadan jehe kame eman nabiya sallallahu alaihi wasallam ge siyarat bada alima den algon men fenigenda anen hadisa yaki madina ge ahul verin e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amru fulak kiyama mattaka ebami hun aada fati bi aada do kolli hadisa madina kiyerga adi miharus danwer kan korwe rashe khasako mebis kadura ki madina ge dantoka wara bodan hadda ege nafa ebami hun beenun koramunda ecche egoto madina eru mashhur fanives mebis kadura ge dia fedage bangura hadamunda bayik gotuka madina ge madu ge ganoni bangura rakka korefe ade bangura ke ebami ge komme duwa hegge aadtaka gulfa boyme අනස්කෙෆානු විදාලවනි එදුව හෙග්ග කලේෆානුගේ කොළ වඩෑගෙටනෙවි මෙහෙමානුන්න බංගුරා කලේෆානු දෙමුන් ගෙන්දනිකොන් خبرෙන් අය බේකදුන්නා හමය මීහක වඩෑගතේ ඇස් විදාලවනි හද බලගකුමුල් خبر තැබෑමි හුන්න හමය خبرات වෙච්චෙහිගේ එහෙන බේකදුන් විදාලවනි නූනකේ කොන් خبرෙන් හෙගේ එහෙන දන්නවනි فإن الخمر قد حرمت හම කෂවරුන් බංගුරා තැබෑමි හුන්ගේ මච්ච හරාම් කරවිච්චේ විදාලවනි අනස්කෙෆානු විදාලවන් තිමම්මෙන් වගුතුන් එකන් හොට්ටාදීමේ තිමම්මෙන්ගේ අතුග හොර තශිත වගුතුන් උකාලීමේ තිමම්මෙන් නුබල මේතුරු මිහක එකම හැකිදේනේ හොරිතෝ අලගොල්මෙන්ගේ හාදත ඔල්මෙන් මේ වාගොතකි දීනි කමෙගේ වාහක බොන විජ්ජියා නොතමි නහි කරවවාෆා කමෙගේ බොන විජ්ජියා අලොන් බලනි ෆොරතම අහනි සාෆ් කරනි ඒක ඉතුරු ගොතෙන් වෙත්තෝ බලනි එකන් කුරවේනි ගොතෙ වෙත්තෝ බලනි එහෙන්නම සනස්කෙෆාන් විදාලවන් තිමම්ම වගුතුන් තිමම්මගේ තුඹුග හොර රාතෂ්තබ්ස් බණ්ඩුන් දෙසවා දෙවීමේ අදි තිමම්මගේ තුඹුග හොර රාතෂ්තබස් තිමම්මෙන් බණ්ඩුන් දෙසවා දෙවීමේ අදි තිමම්මෙන් ගෙතව ගරක්කා කොෆොරි බංගුරා හන්තබ්ස් තිමම්මෙන් ඔස්සාදීමේ බයි රිවායතු ගාස්වේ මදීනාගේ මගුතක කෝර් දෙබින් දියකම්ග බංගුරා මේ බේකලුන් කලෙක්ෆාන් අමර ෆොල් ආහන්දු කියමම් විගොතකි නම් විස්මද අලුන් මගේ حالත විස්නාදම අලුන් මගේ මුජ්තමා විස්නාදම අලුන් මෙන්න වර බෑවර ඉර්ෂාද්තංගේ බදෙවේ ખાસકો නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ උම්මතුගේ මේ හොන්න මනා කරවවා නහි කරවවා හරාම් කරවවා ෆර බෑවර කන්තබ කියාදේ එන්නම විස්මද අලුන් මගේ තෙන ගින මේ හො ෆෙන්න මුන්දනි මේ අමුර්තකා මෙදුග ෆරවා කුඩෆා බයි ගොතුග අලුන් මෙන්න බ කියාදේ බංගොරදුගේ හරාම් කම මියදු සබ බොන දෙවේ මස්තුවාත කෙච්චකී ඇයි හරාම් මෙච්චකම් බොන දෙවේ එහෙන්නම විස්වානුගේ තෙරෙන් බොඩු ජීලේ මෙදු මේ ෆෙන්නනි මස්තුගේ වබෑග ජේෆවාතන් eman nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hidayatu mun amradum ge sabu faafatakan haragen fani me dolmenna ba buna deve algon menge zuwanun nan eba buna deve tetu jehoma ki haran kamekkama juwa kuduma ki haran kamekkama ehin nam wes me algon menge zuwanu wani mikan kama me duga wes me bodati faafataka me duga wes farwa kudu kof algon menge anghen takun nan eba kiyadeve ekam balun hedun alanje gotta hedun alanje mingadu alon nge anghen takun eba kiyade boma heduma ki haran kamekkan nam wes ekam balun wes me de fennani duniyawi shahwattaka duniyawi beenuntaka hawa nafsat tabave ekam balun wes ghafil ifatan fennam dani ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge aguma irshadta ifara kofwatan fennan dirulum ge marhalatakum den algon menna khalifan ge siyaratun fenegenda ane hadisa yaki ibn abbas riwa kurwafa hadise edduwa hegga nabiya sallallahu alaihi wasallam khalifan ge miski kolga honnawani ko e wada gannawani etana sahabi bekale wada ganne khalifan ge appuluga ranuge angoti engwe ma nabiya sallallahu alaihi wasallam manzar fene wada gan waraboda kofa iskurava kama hippula hamanuwe e ma nabiya sallallahu alaihi wasallam angoti kol khalifan ge appulu nangawa illawa labane komme kasmi hadisa fahuga rasul sallallahu alaihi wasallam wadaagatum etan du korwa wadaagatum sahabe kan dannawani e sahabiya kalefa nangoti kol nangam winun hege nangawafa eti beenu kore vidanun hege manaki kalefa e rang beenu kore ve ha te bor wikkalagen nafawe sodidan nuwata angin kambalaka beenu koran devidan
kalefan vidan Allah gandi huwa ko fabuna me rasulullah sallallahu alaihi wasallam appulun ellawale vecheti man kalefan den beenu men nukuravana wara verikan haran kamakan araya gane vidante be kalun ganna biru kiyaman ter kamge namuna ge intiha mi be kalun ge hayapulun almenna fennu echaki e sahabi be kalun ge hayapulun etake gurbani fave e man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge risalata furiha metabaw mattaka furiha me kiyaman teru mattaka ನಮ್ಮಸ್ ಮೇಲೆ ಅಳವಣ್ಮನ್ನ ಫೆನ್ನ ನಿಗೊತ್ತಕ ಅಳವಣ್ಮಗ ಹಯಾತು ಅಳವಣ್ಮನ್ನ ಕಮೆಗೆ ವಾಹಕ ಬುಣವಿಜ್ಜಕಮ ಗವಾನಮ ಬ್ಯಾವರ್ ಉಜುರ್ ದಕ್ಕ ಅದೆ ಖಾಸಕ ದೀನಿ ಕಂಕಂಗ ಜದಲು ಕುರುಂ ಗಿನ ಬೈಗೊತ್ತು ಅಳವಣ್ಮಂಗ ತೆರೆಗೆ ಬೈ ಮೀಹು ಫೆನ್ನನಿ ದೀನಿ ಕಂತ ಕುರಂ ಹಂದಾಂ ಕೊದ್ದವೆ ಹಿಂದುಗ ಬ್ಯಾವರ್ ಉಜುರ್ ತಂಗಾಯಕೊ ಮತಿ ಕುರ ಬೈಗೊತ್ತುಗ ಫೆನ್ನಿಗೆ ಎಂದನೆ ನಮ್ಮಸ ಸಹಾಬೆ ಬೇಕದುಂಗೆ ಬಹಕಿ ಸಮಿಅನಾ ವ ಅತಾಅನಾ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಡುವೆ ಹಾಫೀಮೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಿಯಮಂ ವೆಜ್ಜೈಮೆ එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආන් ಗ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කියමම් වාම් වීගොයි මුස්ලිමුන්ගේ حالත මුමිනුන්ගේ حالත හොන්නම් වීගොයි බයන් කරව වහී කරවනි وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم مؤمن فريهنا كفس أد مؤمن أنهنا كفس اختيار اللي بجن النوي الله رسول صلى الله عليه وسلم كما كان أمر كروا فين تتمنى فإنني ميغوتي ಮಾನಕಿ ದೀನಿ ಕಂಕಮುಗ ಮೀಹುಂಗೆ ಚೊಯ್ಸಕಿ ಏಯ್ ಖಾಸಕೊ ದೀನುಗ ಕಂಡೈಡಗಿನ್ ಆಸ್ಫ ಹುನ್ನ ಕಂಕಮುಗ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಚೊಯ್ಸಕಿ ಏಯ್ ಬೇನುವ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಬಹಕ ವಾಂಜೆನಿ ಮೋಮಿನುಗೆ ಬಹಕ ವಾಂಜೆನಿ ಸಮಿಅನಾ ವ ಅತಾಅನಾ ತಿಮಮ್ಮಿಂಗಡು ಹಫೀಮೆ ತಿಮಮ್ಮೆ ಕಿಯಮಂ ವೆಜ್ಜೈಮ್ ಏಕಮ್ಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ ಲಿಬಿಗೆನೆ ನುವೆ ಇನ್ಸಾನುನ ಗೆಕ್ಕಿ ಅಫಾಡು ಕಿಯಾಕ ಏ ನಮ್ಮವಸ್ ಹಿತಾಮೆಯಕಿ ಮಿಹುರಿಹಾ ಇರುಷಾತ್ತಕೆ ಮಿಗೊತಂ ಆಸ ಮಿಹುರಿಹಾ ವಾಹಕತಕೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದವೆ ಹಿಂದುಗ ಅದಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಸ್ ಆಮ ನರಕಿಯಂ ಎಲ್ಲಾಲವೆ ಹಿಂದುಗ ಮಿಕಮ ಹಿತಾಮ ಕೊರಾ ಬೇಕು ಹಮ್ಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಂಗೆ ನಮಗ ದುನಿಯಮತಿ ತಿವೆ ಬೇಕು ಬವೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಮರ್ ಫುಲ್ತಕ ನುಕಿಯಮಂತಿರುಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಮೆ ದೀನುಗೆ ಇರ್ಷಾತ್ ದೂಕೊಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಸಬಬು ನರಕಿಯಂ ಎಲ್ಲಾಲವೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ವಹಿ ಕೊರವಾವೆ ويوم يعض الظالم على يديه ಅನ್ಯಾವರ್ವಿ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ದೇಯತುಗ ದೆಂಗಳಾನೆ ದೋಗ ಅದೇನಾ ಬುಣ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಣಿ ಯಾ ಲೈತನಿ ಇತ್ತಖಜ್ತು ಮಅ ರಸೂಲಿ ಸಬೀಲಾ ತಿಮನ್ನ ಮಗಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಗು ಖಿಯಾರ್ ಕೊರವಣ್ಣಮೆ ಮಾನಕಿ ಉಮ್ಮೀದೆ ಕೊರನಿ ಕಿಯಾಮದ್ದು ನರಕಂಗೆ ಎಲ್ಲಾಲಿ ಮೈನ ಕೊರ ಉಮ್ಮೀದೆಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಣಿ ಎಹನ್ನಮಸ್ಮಿ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಮೀ ಹಾಸಿಲ್ವಾನಿ ಉಮ್ಮೀದೆನ್ನು එන හිතාම කොරණි දොනිය මතිග දිරියොඩන් දෙබුණු වගුත්තවග රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මගු එයි මගේ ගොතුග බලාන ඔගතුමු එ ෆුර්සත් ලිබේතෝ උම්මීද් කොරණි එෆ් හොග බයන් කොරණි යා වයිලතා ලයිතනි ලම් අත්තඛිද් ෆුලානන් ඛලීලා ඒ හොරි හලාකිගේ බොඩු කමායේ තිමන්නන් එවැනි මෙවැනි මීහකි එයි එකුවරි රහමතරෙක්කම් ග නොහිෆුන්නම කිහාරංගලු හියේ දෙම්වස් මි කොරණි උම්මීද් එහෙන්නමස් මේගෙන් එව්වස් උම්මීද කීමි qiyamat doga eya hagigi sifa jegen annan ummidennu narakiyan ellalebe hinduga narakiyage adab fenna hinduga e dunimatiga rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu mun amradi mihun emihun kora hitama ge wake bayan korban emihun kora ummide qur'an ummide ge wake bayan korban qur'anuga ega emihun egen evves member hasil ban ummidennu මළුගන් මෙ විස්නම් මිජහෙනි එමෑන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆොනුවුනි යුමත රහමතෙක්කමුග අරුගම්න ශෆාඅත් තෙරවා බේකලකම්ග කියාමත් දුග එහෙන්කම වානම ඒ ශෆාඅ බේනු වාකම්ග වානම කියාමත් දුග එමෑන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හවුදු කොලොන් අරුගන් මෙ ෆෙම් බේනු වාකම්ග වානම ಕಿಯಾಮತ್ ದೋ ನಜಾವಾಂ ಬೇನುವಾ ಕಮ ಗವಾನಮ ಅದೆ ಸುವರುಗೇಗ ದಾಯಿಮ ತಿಬೆಂ ಅಳು ದೆಮಿತಿಬೆಂ ಅಳುಗಣ ಮೆಂ ಬೇನುವಾ ಕಮ ಗವಾನಮ ಎಮನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತುಗ ಹಿಫಾ ಹಟ್ಟಂಜೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅಮರು ಫುಲ್ತಕ ಫುರಿ ಹಮ ಕಿಯಮನ್ ತಿರುವಾಂಜೆ ಕಲೆಫಾ ನಹಿ ಕೊರವೆ ಕಂಕಮ ಅಳುಗಣ ಮೆಂ ದುರು ಹಿಲಿವಾಂಜೆ ದೆಂ ಅಳುಗಣ ಮೆಂ ನ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಹಮತ್ ಲವ್ವಾ ಅಳುಗಣ ಮೆಂ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಅಳುಗಣ ಮೆಂ ನ ಕಾಮಿಯಾಬು ದೆವ್ವಾ ಕಿಯಾಮತ್ ಅಳುಗಣ ಮೆಂ ನರಕಯಾಗೆ ಅದಾಬು ನಜಾ ಕೊರವಾನಿ दुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलवन में गमिन कि यो बस अडोहा यो बा अमल कोरा अद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत फुरी हम तबावा बकम गलेवो अद अलवन में कि अलवन में मच नहीं कोरे वेगम बा एम्मी हा कंकम मना कोरे वेगम बा एम्मी हा कंकम अद हारान कंकम शक तका शुभ तकुन दूर वेगम बा बकम गलेवो अद क़ियामत दुगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी होगा जन्नतुल फिरदौस का अलवन में एम में देवो अलवन में एवस में के कम महरूम न कोरेवो
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.